bakashigikira nyimba bo hari wumva yumvise yuko mfise talent yoshobora kuvuga ati byangwe wantu kunuku kavuga ati je ngo menda gushigikire mu kintu kimeze nk'uko kandi noshima sana kwe reka nkubwira kandi umunamiye ukunuteye God make me losing my mind, oh. Baby I go fall in love. Ndabaramukije cyane abakunzi bacu dukana bice kuri Bishop TV kazi kandi mu kiganiro aho tubazanira impano zitandukanye abamaze gukora byinshi ndetse n'abakiriko baraduga ndabutse ko muri kumwe nanje Shashi Romantique mu kiganiro aho tugiye kuganira no muririmbye akiri mushasha umuririmbye akiduga ariko arakora neza cyane n'umuririmbye afise indirimbo zibiri akaba afise na management ari yitwa up to level akaba azwi kwizina rya Lufax akaba tugiye kuganira nawe ndetse amaze no gusohora indirimbo zibiri ko nababwiye uyu muri no miss akaba yose gusohora indirimbo yitwa Surrender. Baby you my life, oh my medicine, oh my you got fitness. You got me feeling so blessed. Kumenya byinshi kujyanye n'iyo ndirimbo Surrender ndetse no ku bindi bitandukanye ku cyatumye yifuza kuza mu muziki nkuko akiri karatangura ndetse n'icyo bagiteze kugira ngo ashobore kwiteza imbere nk'undi mu entrepreneur yifuje gushira umutaye wiwe mu muziki kugira ngo bizogire aho bimushikanye. Reka ndamusaba nyine abidondoa. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Bishop TV. So izina ryanje nitwa Star nitwa Lufax. Nkabandi muririmbye ngo ngaha mu Burundi nkabandi muri up to level nkabasanga ndiri mu muziki wa R&B cyangwa nkazana za R&B cyane ni nkunda gukoresha tu umunyenga ino hanyira umunyenga bitumigale Mega Lufax mwatangiye kuririmba kuva ryari? Kuririmba nabitanguye kuva kera. Mutubonye nahagege kwera mu buzima hari ibintu umuntu agapanga. Gusa tu indirimbo yanje nayitanguye muri 2023. Lufax imbere yuko tubandanya tubanze tubasaye mumanze mucishije ko agace gato k'ijya ndirimbo Surrender ariko gushira habona. Please give me your attention my girl. Please ngwino ndakubwire my better love. Mari mwiza ndabona ko we urenze. Kwa bavyeyi bawe bataguhenze. Uri shami rituma kubwanje umeze nk'intumwa. Nagupenda sana. Baby you the one in a million. Mega Lufax nubwo butumwa buri muri iyo ndirimbo cyane sawa sawa. Ubutumwa buri muri ino ndirimbo ariko nyine mu rukundo dufate nk'abantu babiri bakundanye nawe mu byo abizi hari ukuntu usanga hari umwe yemera ubundi biri tro sana biri hejuru ku buryo bwaho vuga ati vraiment ndakunda no muntu ndumva yuko nyene no mwisanzurako nkavuga ati kira kawaida mimi byose kawaida birashoboka ko mu bintu byose birashoboka sometimes mwatubwiye yuko muri management ya up to level Omega muri management bihagaze gute umaze kubuki muri management? Team yanje ya up to level imeze fresh sana. Abantu ba hafi kandi dukora ibyo twifuza tuvunyambo dushaka gusohora umuziki kuri Kariti man turasora fresh. Numva bavuga ati natwe urumva kuko urumva niho gumukora ikintu ushaka gusubira hasi bisaba yuko uduza level umuduga Mega hambavu y'umuziki ibindi bintu mwamukavye bari biki? Ni privé yanje. Tunyene nkora umuziki. Ntacyo
mukora umuziki mbega tugiye muri carrière y'umuziki kubera ko mwashimye kuja mu muziki cyane cyane mukumva ariho mushira ingufu nyinshi buryo umuziki ntupfa kugenda mu nkuko jewe ndibuka nkiri umwana nashobora kuririmba nkavuga ati vraiment bakaba abantu nyine bagumye banshira mu mandi borazi burafise tunye ingabirano nyine ndakora nyine cyane kugira nyine nzo kandi nanjye nkabikunda sana ndavuga ati je umusume vraiment nzo kuraba nyine ko niyo organiza muri kintu nyine mvuga ati ntangoye nanjye kuyerekana yuko naye mfite talent kugira nanjye ngire aho ngera mu buzima Lufax watanguye umwuga wo kuririmba ndetse amaze gusobanura indirimbo zibiri mbega twavuga yuko Lufax yoba yiteze iki muri uno mwuga wo kuririmba ubuzima bushobora guhinduka saa mwanya n'umwanya ushobora gukubita indirimbo ya mbere cyangwa bigatinda mugabo gusa icyo nizera cyoco ni ngombwa nzotera imbere kandi ndabicishije nyine muri uwo muziki ugerageje kuraba abandi bakuru bawe mbega wifuza kumera nkande muri carrière y'umuziki je umuntu wese ndamwubahiriza muri carrière yiwe ndamwubahiriza kubera kuko simba nzi vie privé yiwe hari gihe ashobora kuba akura y'amahera ukamubona ngaho kibaza ati umuntu ari simple sana mugabo usanga hari ikintu yunguka mu muziki rero jewe bose duvuga ati bose barakora ujya umuntu habari ndavuga ati je ndagiye ahana ndiko ndagenda gukora umuziki ngo mushaka ndawugire haba hari impamvu ari karabigira I surrender to you. I've been up on funny people. Mbega ku ruhande rw'abagukurikirana cyangwa abandi bantu basanzwe mbega bo bose aba yuko bogufasha kugira ngo Lufax ashobore gutera imbere mu izimano zishobora gushika kure bakashigikira abo nyimba bo hari wumva yumvise yuko mfise talent yoshobora kuvuga ati byangwe abantu kunuku kavuga ati je ngo menda gushigikire mu kintu kimeze nk'uko kandi noshima sana kwe mbega ubona Lufax nakaye kantu ubona kuzava kongera ko kugira ngo muziki utere indi ntambwe ku nguvu wabuze nanye nagikintu mushasha mu muziki uko bimeze mu muziki kintu cyambere uzokwirinde gucika intege uzogumura ishapu yego urahura n'amasrago atandukanye mugabo gusura uragwana nayo man kuko ubuzi ikintu uri kurarondera uragwana nayo byanka byakunda friend of kuri kuraja habona kawaida Lufax duse n'abasozera ubutumwa ushobora gushikiriza nka management yawe ndetse nawe kwakurana kuri Bishop TV kugira ngo Lufax ashobore kuba Lufax yubatse izina nkuko yababishaka donc ubutumwa ushobora kubashikiriza abariko barakwirikirana kino ganiro dufate kuri no TV nuko ndababwira bakagenda kuri channel yanje ya YouTube kuma ntuzenye yose yanje kuma hariho Facebook kuri Instagram ukandika ko Lufax acha bambona ukageye yambari kuri YouTube ukagira subscribe ugira uzo urabona ibyo ncisha ko byose nyambara umuzi gusohotse ubona kuri Instagram ibintu byo postinga ugira abone yabyo byose kawaida umuntu nyene bikaguma biri fresh. Tubashimire cyane natwe turabashimire cyane reka ndabashimire cyane mwari kumurikana kuri Bishop TV anshimira kandi na Lufax ndamuteye kandi ko bayatanga mu muziki nizira ko utazocika intege kubandanya uririmba tubashimire kandi kuba mwamudukurikirana mwamudufata kandi mu mugongo tubasaba kandi ko moja kuri kumbuga za Lufax kugira ngo mugire subscribe mugire comment izo ndirimbo zibiri akumbura cyatangura arakeneye inyigisho arakeneye impanuro mugene muri commentaire mugire ubutumwa mu muziki kugira ngo impano y'igushobora kugera ashobora kuduga ku yindi ntambwe tubutse kandi nuko Bishop TV twari kugira ngo tubafashe kumenyekanisha impano z'ugwaruka ndetse nabikorera utwabo ndabwira kandi ko inyuma ya kamera ari Vinivita cyangwa ko murakurikirana kabari Shashi Romantique mugire ibihe byiza mutere imbere maze twiteze imbere n'igihugu murakoze.